Aduh kena. Oh, tolos katebun ngari ya. Oh, angin ngodetan jenggen nila tedung lola aku ngodetan situ ya. Oh, cok nyari laku apa? Lor tedung tak laut ngari. Cika. Tedung melolong. Kulaku seladerin pinggir lorong. Oh, nggak tahu pikir banget kabarnya. Oh, Duk lah aku nengko tolong nang adek nyaman. boleh kok menikmati masa muda. Mati masa muda ngaben je. Eh, Maju Indonesia aja. Jiban ngare melulu kan. Cok ngare rayun mak nyari ngamuk. Oh, ngamuk melulu rayu. Coba pening jiban. Lekin siking kera pada ya. Masih ngoben aja boy. Oh, di tak kira anu jiban bayo pening tak kira seru ngare seru dedung pun bah. Nyoba alam lekin nap siking kera bro. Masa bah dayi deh. Coba lah lekin siking kera bro. Oh, mende iya. Tak seru dedung melulu jiban bah. Mbah melekin sikikir bah. Iya aja ngare kok. Mbira siapa makan apa? Ya iyo. Hmm. Mula ngucap ada skincare jiban. Mungkin skincare aja gampang deh. Susah kok melaki skincare aja bah. Ayun kita kunyam meranyam. Coba tahu pendeki jiban. Berat juga adin deh bah. Ya adin tadi bini kan pengalaman dia ngenaungin orang lo. Iya man bolang cetak teman yang laki ni kok jo. Coba melakin tak jadi ceng euro bah. Oh dia kok. Ngare kada deh kok deket deh bah neraka yun deh kok. Iya. Anu ngare bayar kada kok. Maju man kok tolong nanti bang dedung bang kun tak laut. Ya kaso apa kaso tedung. Asal mentimu. Ya. Joge Mobile Legends jiban. Lah aku mangkat ngare kok. Tina dikik mo penayun kok. Caca royo. Mata ko kebini. Benarin nah ngere melulu. Coba beratin ku. Beratin sekali lekin skincare apa deh ya. Ngere melulu lah apa. Kulak ngare. Bojo tedung ngare. Terserah aku lah. Main game. Dek lah tak ada. Mas kiri mas kauro apa itu dek bujang naya. Tek lo. Masih berbulu apa mereka nak. Lah tak tahu aja. Dengan mira selain wak. Kuyu skincare kapi. Iya mas kiru mas korore apa tadi bujang na. Pak dapur lah beste lepas pasan dapur kapi. Apa sih kebeli dia lah. Ya kata becet iya lah sakian. Mereka samare. Mereka pila. Apa dia anu dia? Apa deh? Bro, prena lah aku je. Dah, tolos. Ada. Ente lu nyari kakak. Ya, tak tahu kerendeng ruah. Kekagian kok. Apa bah? Apa? Baru Enggak. boyano ah. Baan. Ba iyang kok. Ngaso ngare aduh. Dimana kok nyari baan lagi lo. Di benda seru ngare gulakku na. Kok sakian dia. Kenapa? Mari kon lakon kapila. Aduh, kadang aku. Ini lah kak becet lah deki. Pereng lah becet deki ya. Iya, mungkin meja dia boy. Becet ke siapa kan? Tinalah kan pada butuh kon apa degi ko. Kak, kok anu aku
berapa? Langsung gerisang dia. Mesti tak ada sekali. Telur di pembekan jadi kok. Serius kok. Ya mumpung di rezeki kok. Bedongku. Ibadah tenang lah. Dari yang istri saleh hajat ka. Hajat Cepat ban kok. bajang kok malam ado. Iya ketutu aki deh kok. Aku neng laki ada ketutu. Du aki. Sila doa re istri re tak kira. Iya kok. Di rumah betul. Cok emang. Duh, kok terong sila beduk tak. Oh iya, kok rembek kok jijat pengarane kilo. Tin belah. Benda jadi. Ban kan terus depan ada bisa lain. Iya, terus saraku. Terus glowing kan? Iya. Nah, terus mulai betul. Iya, ya kok jelengar iya. Badai lebar budi rokok. Badai ikan tong ruah. Celana ruah. Iya. Ngelak tibi di sebelah. Bentar mulai betul. Mulai apro, skincare udah. Iya, anu boleh. Maskori, maskara. Iya lah pokok dia lah. Ngelak tibi bila disa. Angguan. Ba iya ngelak tibi Nggak lah. ada kemarin ban ya. Enjak bedah. Iya. Kok malam mulai rezeki wah kok. Kesina orang tabunan loh. Ini lah kok beli aku besok. Iyalah. Ya, Iya. angguan. Oh ya kok ngasuk kok gitu. Iyalah, dong tedung lah sa. Iyalah Kok kok. ada salah ya ngalap tas ya. Iyalah, lucu lah. Perhatiin kok kemarin loh. Iya, ratin kok kemarin ah. Iyalah, aduh. Aduh. Kak. Kak, Bu. Apa sih kok? Coba adikku kok ya. Yang suruh beli skincare dulu. Iya. Kan terus lain, mari cek dulu. Ya. Kan? Ya. Dari mana kok? Iya. Apa ki kak? Bedapa? Kok? Bo. Apa? Mangari siapa? Gelowong gliwing wing dari ruah. Kok? Nih glowing nih. Nah. Ngari deh. Kak, Bu. Oh iya, ruah aduh. Apa, Bon? Bu ya, Bu bayar. Kak. Mabuk, Kucak terus glowing. Aja lah kok istri soleh hari. Glowing lah. kan kok siapa mendek ku. Meni tangan ke bean ku ba. Meni glowing mu ngaji, mek ngapa coba je. Pocu tanang beteng, nang beteng aku. Tering kelenger sekali lagi nih kok. Payah. Dek rem aja bendek, udah apa sih belum lagi ban. Kok bini nah can soro gelak mele anu. Le skincare apa lah gelak lah cekok terus lah. Kala ngari lah. Rapin di rumah boleh kok. Enak lu tajuk lu. Dek rem aja bendek. Can soro gelak mele si anu. Soro jalan kok gelak. Iya mun kun suruh jalan ya boy. Keng je betul apa sih beli ban. Apa? Skincare apa bro? Iya, ini Ren tatang keruan. Aduh, gimana glowing jadi. Apa? Kalau ngapa coba Ya masak apa dia aku tinggal. coba ragat jadi aku mengaji aja ban. Saya lupa bade tas ya kecil ya. Jongo coba menjep biasa bani kesangkul ka aja nah. Oh iya betul. Bah. Ngari ada kok kak. Tahu jo. Ngari. Terus loh. Udah apa lagi lo aja beli ban. Tahu jo. Aku bilang apa? Elang re. Ada elang re juga.